U najtežim trenucima koje je i ove godine pogodilo stanovništvo Unsko-Sanskog kantona i Bosne i Hercegovine, poput vremenskih nepogoda i svakodnevnog siromaštva vidljivog na svakom uglu naših lokalnih zajednica, često ćete vidjeti upravo mlade ljude koji pomažu. Tako i Vijeće mladih Bosanske Krupe posebno ponosno na akciju pomoći sugrađanima tokom ovogodišnjih poplava. 3 dana za redom smo prvo kad nam je stigla roba unosili i sve pa pakovali, pa dijelili, spali smo s nogu, ali bilo je okej, iskreno. Jedna od meni najdržih aktivnosti. Pomoći sugrađanima, svome gradu, državi i planeti Zemlji konkretna je akcija i praktično obrazovanje za održivi razvoj, što je i cilj još jednog projekta za mlade sa interaktivnim radionicama i uličnim akcijama, koje je zajedno sa mladima realiziralo Bihaćko udruženje LAN. Došli smo do zaključka da treba više da sprovedemo praksu, da trebamo da osvijestimo ljude i da je to jedini zapravo način da mi spasimo ovu našu planetu, jer je to jedino mjesto na kojem mi imamo mogućnost da živimo zapravo. Pre radionice su se odlično odradile, gdje smo mogli da naučimo mnogo i da svoje mišljenje iznosimo drugim ljudima. Ideja da se okupe mlade iz 3 grada, Bosanskog Petrovca, Bihaća i Bosanske Krupe i posjete jedni druge veoma je pozitivno utjecala na njihovu svijest o tome kolika je njihova moć kada se udruže. Generalni cilj, odnosno opći cilj našeg projekta jeste da kod srednjoškolaca razvijemo kritičko mišljenje za održivi razvoj, a specifični cilj je u stvari da povećamo njihovu svijest o njihovoj aktivnoj ulozi u lokalnoj zajednici. Projekt Obrazovanjem za održivi razvoj do aktivnog građanstva podržan je grantom lokalne inicijative Smart Balkan, koji u Bosni i Hercegovini implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.